mumbariza tu ego ko twosangira umugabo kuza usikie kushira furafu kuna cheka ilikuwa imetoka modi so ile fans yani kuzetu kwa tumaanza kupana kipeni kama mbele nilikuwa nataka nipeleke kwa swingi ni moja nikilize kama mimi na staki never so yule anaenda nasikia anani nitakuona mbanda kwanza eti goni so dada yangu nikwambie kitu ikinokubwira mimi ubona ko simjui simtaki simfahamu sema yeye ndani kome ache kunitafuta ache kwenda kutangaza mbele ya social media ona hisi nakupenda nataka nikoe mimi ni waena yeye I am not your size kile size zake ni hizo zako lakini sio size twanditswe tundoza n'ibikuraba sani abiniusu lakini mnakikumamisha muri private yanyu cyo kugeje cyo mugabo we ni maraya kandi nimbwa yo mugabo so nta kuntu agenda gutangaza kuri social media ngo afisa amamodoka naye sindamukeneye afata amafoto yanje ngo nzomurongora uko nshaka no jena mimi niko maskini ngiye uri dadangu na wazazi wangu kwa nite nice hari gituma ya jendi ko maskini jeuri sizi mimi jewe bari ntuzo zunkangisha ubutunzi ngo fise amafaranga yafise niguiwe so wende muneshibwa nako nyambo tamurizisha mu gitanda sinzi sinabyonze kandi shaka none kubimenya kama umurizisha nyuma niko kabi kuze wa Glen ko nasila isema yo Yes bakunzi banyishu meze ndabaramukije ivanye naho muri umeze byemeze fresh Mr Kauzi Mr Twitter kandi nagarutse imbere yanyu murabizi neza yuko ngoma ndabazana ibiganiro bimeze bien bitagase meze fresh rero nagarutse hano imbere yanyu imbere ya kamera za inyishu meze ndabazaniye bano bigeme babiri nkuko mubibona bose ni ba nice uno ni nice uno ni nice gusa unya hari kwa kiyongera ni Queen Nice rero twagarutse namuzanye hano imbere ya kamera nkuko yari yabinsabye ngo ndamuhuze na Nice babita gute abashemeje ni gute amazina babita abakobwa abahabara nasi niko babita abahabara abakobwa muhuriye ku mugabo yuko babita bambanda ariko je nawe nitwe bambanda sibyo wewe ni mbanda yako mbona unamukabasi tuyage neza siko hapo ucabingora kuzana microphone Queen Nice rero jewe ico nari ntegezwa gukora ngira ngo nangikoze wamubonye Nice namubonye kimwe cyo nshaka ko mumbariza tu ego ko twosangira umugabo kuza usikie kushira furafu kuna cheka ilikuwa imetoka modi so ile fans yani kuzetu kwa tumaanza kupana kipeni kama mbele nilikuwa nataka nipeleke kwa swingi ni moja nikilize kama mimi na staki never so yule anaenda nasikia anani nitakuona mbanda kwanza eti goni so dada yangu nikwambie kitu ikinokubwira mimi ubona ko simjui simtaki simfahamu sema yeye ndani kome ache kunitafuta ache kwenda kutangaza mbele ya social media ona hisi nakupenda nataka nikoe mimi ni waena yeye I am not your size kile size zake ni hizo zako lakini sio size yangu mimi ya Queen wanakuwa anaenda kioleda ulie sasa mbona anasema ati sio size yake size yake ni nani mbona wanafatana sana wewe kimukurikirana German hizo kurikirana Juni kwambie semule bwana ko ni malaya na ni umbwa mwagize Maria Jehova ngoga wawe ni imbwa baranditse muri leta munanditse muri leta twanditswe tundoza n'ibikuraba sani abiniusu lakini mnakikumamisha muri private yanyu cyo kugeje cyo mugabo we ni maraya kandi nimbwa yo mugabo so nta kuntu agenda gutangaza kuri social media ngo afisa amamodoka naye sindamukeneye afata amafoto yanje ngo nzomurongora uko nshaka no jena mimi niko maskini ngiye uri dadangu na wazazi wangu kwa nite nice hari gituma ya jendi ko maskini jeuri sizi mimi jewe bari ntuzo zunkangisha ubutunzi ngo fise amafaranga yafise niguiwe so wende muneshibwa nako nyambo tamurizisha mu gitanda sinzi sinabyonze kandi shaka none kubimenya kama umurizisha nyuma niko kabi kuze wa Glen ko nasila isema yeye ubona ko tukikutenda mkosia adabu
nitamkosea adabu wanako mpaka wewe mwenyewe uishiwe. So cha kwamba dadangu mimi siko mbanda yako cha kwanza, na siwezi kuwa mbanda yako na siko mwenzako. Kwa sababu sio kwa sababu nakwambia hivyo ni ile tu tumekutana Kirundi basi. Mimi nikikuwa na hasira nasemanga Kiswahili sana. So Jenny unaiko ndigira mu barabara, twahuye no mu barabara akani drag nikamwambia no ile mo. Demi hapo ni mbali. 19 for 20 miaka 6. Mtende ndara kufatafata. Manake hivi amenifuata mimi nikosa barabarani yashatse no kunsangamo kati. Zo mumena maso. ahubwo ntangejeta we mukobwa nimba ari nice. Ego kuba witwa nice cyangwa twatwitirano siko kuba ego turashobora kubesha ati ngo ujye mu ntago dukurikirana ama dutemberana pamoja kutusanga ntabwo ni uri namba ya mbere mbe gutemberana hamwe ngo ni nawe amurondera kuko ubo maze kubona umuhungu afise amahera uramwirukako. Voilà. Nimesema hivi mugabo wawe ni imbwa wakumvise. Why nimesay that kama bwanako ni umbwa? Because chiza nuko imbwa ikurikira imbwa ngenziyo. Niko naongea na umbwa siku naongea na mwenye umbwa. Sawa unaongea na mwenye umbwa ama unaongea na umbwa ujue kama mimi vile vyote iko navyo ni vya kwangu. Sidhani nimekwambia bwanako ni umbwa because sasa akunisikiliza sababu. Nimeona umbwa. Mimi siwezi nikafuata umbwa mimi sina relationship na yeye. Uranyu warongise ndio kwa nende kuva muri 2017 kuhera no musi mwenye nafuataga umbwa ni huyu. Na mubwiye ati umugabo we ni imbwa. Hivi siku naongea na umbwa niko naongea na mwenye umbwa. Mwenye umbwa ni huyu. Anafuataga umbwa. Sivyo. Bote bana bangu muze muri hagara kuko kimshika kwa mama Mario. Au nikuulize udemu iko na franga za aye mpaka tunze mwanaume. Musarupu mnyaendi mafuta nice mdomo shoda. Ndiyo hiyo tunaisimama sababu gani unaniona hivi ila hujue kama wanangu alikuwa amenizurumu usinioni hivi yani mimi nilikuwa maarufu sana. So ikatugi Kirundi dayo pole lakini kila kitu nasemaga akubwira ati ubu ndibaza bakubwa twaritahuye na mukobwa kiribwa mahera n'umuhungu ndibaza barayamuriye umva ariya yari after ariko ubu toge bako twaritahuye na muhungu akijya mahera umukobwa na n'umuhungu akijya mahera umuntu hoze umuhungu gusa n'umuhungu aribwa mahera n'umukobwa barimbwa abarimbwa y'umuhungu ya mwiye generation turimo mwana mutora amaze kwitahura twese umukobwa n'umukobwa twamaze kwitahura so pole sana yambara kuri mahera ariko gusa niwibaza yuko ngo mahera ngo yazanye iwanje no ariko nice akora muri inyishu made ari ndaza kurondera so sikia harimo agahaze sivyo kwira jena sintabitahura nanje aza kundonderera iki ndamufitiye ideni man miss nadeni lakini kizana ningorane so wakoze inyishu made reka ndakavuge mukumva nice ariko aravuga ngo ujya muhungu n'imbwa ariko iyo myaka yose mwaronderanye twebwe siyo twari turi twaronderanye jewe nimekwambia wait na nimekwambia hivi tangu nakumbuka tumekutana ngikwa ni mwaka 2017 unanielewa mwaka 2017 leo hii mwaka 2023 ndo nimemuona tena wananiandikia message nice nakutaka na mtu ambaye amempatia namba zangu za sasa ni Bobo ule kameramani iko kule nyuma Bobo uko mshenzi na birudia ni mushenzi uko kashenzi bimana hakuna gisoza kupata namba zangu bila hauniulizi vuga mu Kirundi babwire basi borega benshi ntibamvuga Kiswahili sawa wanakisikiliza gusaba mimi ko je iyo mfizisha vu ndavuga Kiswahili gusaba fansi ni muntu ahure nabi dati ko mufise ma complication mucha mkomplika umuntu kuna tameze mukacha mu mwaforce mimi ubona ko simutaki simuyui siwezi nikatembea naye sio level yangu sio size zangu umenielewa vitu vitano ndio sio level yako ama sio size yako inaweza kuwezekana kama ndio level yangu ila kwa sababu gani mimi nasikia kama huendo franga zangu nazila sana nice ntuharire nikanga wama usanga ibintu byawe byarishwe muri inyishu made amadeni yawe nikanga wamusanga yarishwe okay nikwambie kitu uwo mtana kuja aje muri inyishu made ajari
because nigihe yinjira wait nigihe yinjira muri inyishu media je ntavyo narinzi nta musi ndaza muri biro ngo duhurireho atari ubuntu mvisi yowoje ntiwaravye mwikaye bijya bisibo byose ntibamaze kubirira nimekwambia hivi I am full mimi niko maskini jeuli hata nikifika kubiri ngo ndabamebia mebipenda mbwa ati futa ibi bisibo byose cyangwa amakosa mfise muzo yankata never gendo mini washisa yarishe je chef de programme n'amavini je nayishiriye barisha mahera nije yashize ko vi yarishe nije namubwiye yarihe ni ibi ntago twabiharwa rwose gusa ni ico gituma umugabo wanje yangiye ko hari umukobwa akunda kumurira amahera rwose yarabimbwiye mvuga ati n'umukobwa ninde niyo mpamvu nashatse kumuhuza n'umukobwa twa nice ya kandi ari wowe wamurondeye atari we yakurondeye au dai unaniona kivipi labda unanichukuliaje chochote tunakuchukulia hivyo hivyo yani uwe nane sikiliza dadangu sinamshe mashetani ya sasa hivi ya saa 9 nomjuri ya mashetani sibyo nikunda kubwira ikintu nyamba mugenda kurondera mahera mudafise umutwe kuyakoresha reka kunshira ko amara wa mimi kama unamtuza bwana ko ntuzi kuno mufata ivyo urimenya so yakwanza kusanga ati mimi nice je nice ngo nije nagiye kumurondera umugabo wawe ngo ndamurira mahera tukubahane nomvye amashetani cyamba nganda gukubise uko umugabo nkashika genda mukubi iki au mimi unipige nurambona video so ya kwanza kunaambia eti jewe nice wait umbirida ngoyo ngo ati jenda ajya mahera y'umugabo wawe na matatizo nye niko nayo mimi siwezi nikakura hela sa bwanako simuyu ukora bwana gani pale ufise umugabo nyabaki bwana wenye unakurisha mu nyumba sima ni bwana umuntu yamba lipanaro ninafata ndezo ndashima ngo ni bwana nikipo mama samani sana mimi naisicha kwamba mimi niko maskini jeuri dadangu kama yakutana maskini jeuri mimi ni wako kwanza wewe sio kupitiaga hela zikaishaga mimi siatumiaga hela so tuheshimiane ya kwanza kusema nyoko mimi mtafuta bwanako analipi labda wakuendana na bwanako ni weye Jesse nzi nta mugabo yongera marango dusubirane mama yangu kandi akugiye ati uwo mugabo watu ndamuheruka mu 2017 ubu niho ngiye kumubona kandi nakandi nikuza gumana ntware so usisemi mengi dadangu yani na mimi hapa nishachoka kwa sababu nimekuliwa hela nyingi ya umekuliwa hela hiyo inakuhusu wewe sio hainihusu mimi because you umebataga hela zako amegaraje mu mfuko wala yakurayo unasema ni imbwa ya sibishi kama ni imbwa ila nikishamuomba hela zangu ama mpaseti iko nayo 80 ya kwangu najua kama hata wanawake hawataka kumzunani kumsogelea tena. Okay, nimekwambia hivi muone ukiamba unamtafuta bwana wako misimo. Na si ulimekwambia hivi wenye wanamtafuta bwana wako mimi simo, siwezi nikakuwa emo, siwezi hata kuona shobo naye. Mimi nishakwambia mimi hata kuwa na pesa gani hata kuwa na maplado manini mimi hawezi kanishitoa. Nimekwambia mimi dadangu mimi niko maskini jeudi mimi niko mwanamke mbona najitafutia. Najitafutia ndio kisi nimekwambia. So kama unawahi kuwa na hela kuanza mimi ni mchambe kwanza nimwambie. Kama ndio kuwa na hela ni hela zako. Naanzia kwanza kwa mwenye umbwa. Mwenye umbwa anakupatia taarifa. Ya kwanza kutia kwenye social media eti nice unakula hela za bwanangu koma na ukomazike. Mimi siwahi kukula hela zako, siwahi kuzikula, hata piga mzani convocation ndaitabe. Yeah, because ina kusema ku social media ngo mimi nakula hela za mimi nice nikula hela za bwanako munaripi wewe uko mwenye umbwa kunaongea naye. Bandazi waza kumantinga nice 100 office yali aya kuna mwenye 100 office because ameenda kunichafua. Mimi niko mkosa adabu na kupatia makavu yako dada yangu. Cha kwanza sinika kula hela zako ama za bwanako ama sinika tembea na bwanako siko level yake yani siko hata size yake na kupa hiyo 5 upo niko naongea na mwenye umbwa narudia tena siwezi nikatembea na bwanako ni umbwa siwezi nikatembea na umbwa wako wewe mwenye umbwa kwa hiyo mndana maliza kusema nileta hapa naenda kwa mwenye umbwa kule niko naona kumbe sanze witonda ungekuwa mashamusha baba na kuvanga ndagukubise hama yo mahera ya uchunza ina convocation ndayita kuna mwanya aringiye kumbwa wawe kadusanga na mukuzi zondondera sibyo nice pore zaruratwe nibare nisheshe y'umukobwa imbwigi utwara inyamika gutanga kuraka ndabibonye hajya swingi yaragiye sha nabatsi bobo kata kamera twiba ndumiwe